Setlu fis-seħħ żewġ miżuri li joqtu direttament lil persuni li jkunu qed iwettqu programm ta' riabilitazzjoni mid-droga. Dan hekk kif se tingħata żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa fl-allowance li jitħallas lil persuni dipendenti fuq droga li jkunu qed jattendu programm. Dan filwaqt li dawk li jtemmu programm b'suċċess u jsibu xogħol fiss minn din is-sena bdew jingħataw id-dritt li jkwalifikaw għal 4 snin kontribuzzjonijiet akkreditati tas-Sigurtà Soċjali u minn ħaddimhom se jkun eżentat mill-ħlas ta' kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tagħhom għal sentej. Dan tħabbar waqt żjara li għamel il-Ministru responsabbli l-Politika Soċjali Michael Falzon fil-komunità Santa Marija. Hawnhekk il-Ministru tenna lill gvern uffukat sabiex ikompli jwettaq ġustizzja soċjali ma' kulħadd, speċjalment dawk l-aktar persuni vulnerabbli u jkunu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Rridu nkunu soċjetà li nagħtu t-tieni, tielet, kemm bżonn ir-raba' ċans lil min forsi jkun qabad dipendenza. Dak huwa parti mis-soċjetà. Noqsu aħna jekk ma ntuħx l-opportunità li jerġa' jiġi inkluż u integrat magħna lkoll. Tkellimna ma' persuna li temmet programm suċċess li tkellmet dwar l-għajnuna li sabet f'din ir-residenza. I am so grateful that they actually have a program like this, because if you're in a different state, a different country, there's not the same resources that is actually free and actually helps you dig deep with the therapy, with everything. Id-direttur tas-set Charles Sherry esprima l-importanza ta' miżuri bħal dawn li komplu jagħtu sosten f'dik li hija l-aħħar faż tal-programm li toffri s-setqa.